Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Kirehe TV Show, aho tugiye kubabwira zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kwibandaho, aho tugiye kubabwira ko Otom Byabagamba yapfiriye muri gereza. Turaza no kubabwira ko kandi M23 yafashe Gatoyi nyuma y'imirwano ikaze, ariko kandi turanababwira ko Kazungu wa Ingufugini yasabiwe kuba yafungwa igifungo cy'iminsi 30. Tubahaye ikaze rero muri aya makuru, aho tugiye kubabwira ko Otom Byabagamba yapfiriye muri gereza. Otom Byabagamba wahoze ari koloneli mu ngabo z'u Rwanda, akanaba umuyobozi w'umutwe w'ingabo zirinda perezida wa Repubulika, yapfuye nyuma y'imyaka 12 yari amaze afunzwe mu Rwanda. Amakuru y'urupfu rwe yemejwe na mukuru we David Himbara. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Himbara yagize ati: Otom Byabagamba murumuna wanjye yapfuye nyuma y'imyaka 12 muri gereza. Yakomeje agira ati: tubabajwe cyane gutangaza urupfu rwa murumuna wacu dukunda, koloneli Otom Byabagamba wapfiriye muri gereza mu Rwanda. Imana imuhe iruhuko ridashira. Otom Byabagamba yari umwe mu basirikare bakomeye mu ngabo z'u Rwanda, akaba yarigeze kuyobora umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Yatawe muri yombi muri Kanama 2014, afunganywe na murumuna we Frank Rusagara ndetse na M François Kabayiza, nabo bahoze mu ngabo z'u Rwanda. Urubanza rwabo rwasomwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rw'i Kanombe ku itariki 31 Werurwe 2016. Byabagamba yahamijwe ibyaha birimo guteza imidugararo muri rubanda, gusebya igihugu, guhisha ibimenyetso byashoboraga gukoreshwa mu gukora icyaha no kutubaha ibendera ry'igihugu. Yakatiwe igifungo cy'imyaka 21, anamburwa impeta za gisirikare. Mu Kuboza kwa 2019 urukiko rw'ubujurire rwagumishijeho imyanzuro y'uko Byabagamba ahamwa n'ibyaha, ariko rugabanya igihano cye kikava ku myaka 21 kikagera ku myaka 15. Byabagamba apfuye nyuma y'umwaka n'amezi hafi 5 mugenzi we bari bafunganywe muri dosiye imwe. Frank Rusagara nawe apfiriye muri gereza. Rusagara yapfuye ku itariki 24 Werurwe 2025 nyuma y'imyaka irenga 10 yari amaze afunzwe. Rusagara na Byabagamba bari bafunganywe kuva mu mwaka wa 2014, urubanza rwabo rukaba rwaraburanishijwe hamwe. Rusagara nawe yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 20 mu mwaka wa 2016, ariko mu mwaka wa 2019 urukiko rw'ubujurire rugabanya igihano cye kikagera ku myaka 15. Kugeza ubu amakuru arambuye ku cyateye urupfu rwa koloneli Otom Byabagamba, igihe nyirizina yapfiriye n'aho umurambo we uri ntabwo aratangazwa ku mugaragaro n'inzego zibishinzwe. Reka dukomeze n'iyi nkuru ivuga ko M23 yamaze kuba yafata Gatoyi nyuma y'imirwano ikaze. Imirwano ikomeye yaramukiye muri segiteri ya Gatoyi muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, yasize abarwanyi b'umutwe wa AFC M23 abigaruriye uduce dutandukanye twaho. AFC M23 yigaruriye kariya gace nyuma yo kuhirukana ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ziganjemo abarwanyi b'imitwe ya Wazalendo. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko imirwano yatangiye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Kanama 2026, ubwo abarwanyi ba AFC M23 batangizaga ibitero ku birindiro bitandukanye bya Wazalendo. Imirwano kandi yabereye mu bice birimo Muhayirwa, Bukumbirwa na Nkokwe na Mulema, aho amakuru avuga ko hakoreshejwe imbunda ziremereye ndetse n'indege nto zitagira abapilote zikora ibitero. Abaturage bo muri ibi bice nk'uko aya makuru akomeza abivuga, batangiye guhunga ingo zabo kubera ubukana bw'imirwano. Bamwe berekeza mu bice bibona ko birimo umutekano kurushaho.
Gatoyi ni agace kari muri teritwari ya Masisi, kamwe mu duce two muri Kivu y'Amajyaruguru twamaze igihe tugaragaramo imirwano hagati ya M23 n'imitwe ihuriza hamwe abarwanyi ba Wazalendo bafatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko twabibabwiye kandi ntitwasoza tutavuze kuri iyi nkuru ya Kazungu wa Engofugini yasabiwe kuba yafungwa iminsi 30. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ko Ntihanabayo Samuel wamenyekanye nka Kazungu nyiri uruganda rwa Engofugini akurikiranwa afunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Kuri uyu wa kabiri tariki ya 25 Kanama 2026 nibwo ubushinjacyaha bwatanze ubusabe ubwo Ntihanabayo na bagenzi be 16 barimo abakozi n'abayobozi b'inganda zakoraga inzoga zitujuje ubuziranenge ndetse n'abandi baturutse mu nzego za leta baburanaga kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ntihanabayo ari mu bantu bakurikiranywe mu iperereza ku bikorwa byo gukora no gukwirakwiza inzoga zitujuje ubuziranenge. Ni iperereza ryagutse ryatumye Rwanda FDA ifunga inganda zitandukanye. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko bugikeneye igihe cyo gukomeza iperereza, ari nayo mpamvu busaba ko Ntihanabayo afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nirwo ruzafata umwanzuro ku busabe bw'ubushinjacyaha nyuma yo kumva impande zombi. Ni naha kandi dusoreje iyi nkuru ndetse n'amakuru twabagezagaho, ariko kandi tubararekera gukanda subscribe niba udukurikiye utarakanda subscribe. Iki nicyo gihe cyo kuba wayikanda ukande no kukazogera kugira ngo ujye ubona inkuru dutangaza ndetse n'amakuru atandukanye ku gihe. Mukomeze kugira ibihe byiza.